Reka tubasuhuze tubifuze gukomeza kugira ibihe byiza mwese mukunda kandi mugakurikira Primo Media Rwanda. Ngewe ni Alexis nawe genera ubasuhuza. Ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe na Ndayisenga Clement na mahoro. Ya na mahoro. Umeze neza Urebye. Ya duheruka hano tuvuga ko Amerika na Iran bemeranyije kongera kuganira, ariko ibyo biganiro bitabujije ko ngo ingabo za Amerika zagaba ibitero abavandimwe bacu ku munsi w'ejo nibwo bagarukaga ku rupfu rwa senateri wa Amerika bivugwa ko yishwe na Iran, nubwo Iran yabyihakanye, ariko nabonye bagaye avuga ko abaturage ba Iran badakwiye kubabazwa na senateri wa Amerika wapfuye kubera ko ngo yari umuntu ngo ufite amahame y'ubugome ya ariko Clement wenda reka ibyo tubirengeho gato nubwo tuza kubigaruramo gake gake, ariko reka duhere kuri ibitero bya Iran yarashe muri Kuwait, Oman ndetse na Jordania. Ni ibitero byibasiye ibirindiro by'ingabo za leta zunze ubumwe za Amerika aho muri ibyo bihugu nyine tuvuze haruguru. Kuki noneho Iran iri kurasa muri Oman kandi bari bafitanye amasezerano yo gucungira Hormuz? Bafitanye amasezerano yo gucunga Hormuz, ariko urumva Iran isubizaho ibitero bituruka ititaye ko mwaba mufite icyo muhuriyeho cyari cyo cyose, aho ibitero biturutse niho bisubiza. Kubera ko ku wa gatanu mu masaha y'ijoro Trump yari yatangaje ko impande zombi zongere kwemeranya amasezerano ngo y'agahenge no gukomeza ibiganiro, ariko n'ubundi ibiganiro byubona ko mu gihe nta ruhande rwari rwemeza urundi mu buryo bwa gisirikare n'ibiganiro bizakomeza kugenda nk'uko tubibona gutya. Ariko nta cyizere umuntu yari kumugirira ko n'ubundi ibi bitero byahise bikomeza muri izi mpera z'icyumweru kugeza ubwo Iran irashe ku bihugu bitandatu noneho nanone icyarimwe, ibihugu bitandatu isubiza ibitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byari byarashwe ku duce turenga 140 twibasiye ibikorwa remezo bitandukanye bya Iran, kuko aho Amerika iri kurasa ubu ngubu iri kurasa ku bikorwa remezo bitandukanye bya Iran, aho igenda isenya ibikorwa remezo bya Iran, amato, drone, misile, kugira ngo irusheho kuyica intege. Ariko ibyo bitero biraba Iran nayo ntiyicara ubusa, nyine isubiza ibihugu bitandatu birimo na Oman. Nuvuga ngo Oman niba havuye ibitero birasa kuri Iran ikayibonamo umugambanyi ntabwo ira kuyisubiza. Niyo mpamvu ubona ko ibintu rero bikomeje kugenda bigorana, kuko nko ku cyumweru ibihugu byatangaje ko byibasiwe n'ibitero bya Iran harimo Qatar. Urumva Qatar ifite akababaro k'inkubirane nyuma y'urupfu rwo hari umuyobozi wawe w'ikirenga wahoze, hakaba hakubitiho n'ibi bitero. Rero urumva ko ari agahinda k'inkubirane. Hari Oman waruvuze haruguru, n'ubundi hari Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu byanatunguranye cyane kuko urabizi ko nicyo gitero kibaye kuri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu kuva ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa gatanu. Kubera ko bino bihugu byombi byari byarumvikanye yuko bitazongera kurasana. Urabizi ko na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu hari n'amafaranga zahaye Iran mu rwego rw'amasezerano y'ubufatanye. Ariko urumva niba havuye ibyo bitero ntabwo Iran yari gusubiza kubura gusubiza. Ubwo byo kwemera gufatanya kwabwo ni nko kuvuga ngo nta muntu uzongera kugutera turutse iwacu. Ariko urumva niba na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zongeye kuzamo, urumva icyo bisobanuye ukora ko ntabwo muri ano mezi kwezi kwa gatanu urebye kuva ku ya 4 ukwa gatandatu gushize ntabwo Iran yarasaga kuri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu bitewe n'ibyo bari baramaze kumvikana. Noneho wanareba kurasa muri Jordania, kurasa muri Bahrain na Kuwait, kandi karasa y'icyarimwe, bivuze ngo Iran iracyafite n'ubushobozi bwo kurinda no guhangana na bino bitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibihugu bikaba byatangaje ko rero ngo byaburijemo n'ibindi bitero bya drone na za misile za Iran ngo byerekezaga no ku bindi birindiro bya gisirikare cyangwa hari ibikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uvuga ngo ahari ibikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Amerika irasa ku bikorwa bya Iran. Iran nayo irasa hehe? Ku bikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu burasirazuba bwo hagati. Ari naho ubona ko ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane. Kora ko nko muri Qatar yatangaje ko hari abantu batatu harimo n'umwana bakomeretse bitewe n'ibice by'ibisasu. Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zivuga ko hari ingabo zazo zarashe ngo drone na misile byaturutse muri Iran, mu gihe Bahrain yatangaje ko ngo hangiritse ibintu byinshi kubera ibyo bitero. Jordania nayo yatangaje ko hangiritse misile enye zari zinjiye mu kirere. Nibyo bagenda batangaza, ariko kubijyanye n'imibare y'abantu bapfuye n'abakomeretse myinshi bagenda bayinyonga mu bijyanye n'intambara, indwara z'ibyorezo ndetse n'impanuka. Ibintu by'imibare ntukazajya byitaho cyane, kuko ntukajya wumva ngo abantu bari kurwana gusa barwanisha amazi. Hoya bararwanisha izo ntwaro, bararasa ahantu bateguye neza
noneho ibyo bitero rero icyo byahise bituma gikomera cyane ni uko ubu ngubu umuhora wa Hormuz nubwo leta zunze ubumwe za Amerika zivuga ko ufunguye ariko Iran yamaze gufungura. Donald Trump ndabona hano yari kuvuga ko umuhora wa Hormuz ngo ufunguye, mu gihe abayobozi ba Iran bo bavugaga ko Hormuz ikomeza gufungwa kugera haje umutekano ndetse n'amahoro byongeye kugaruka hariya hantu. Yego. Hanyuma nyuma yuko Amerika irashe ahantu 140 muri Iran, Amerika irasa ahantu honyine 140 muri Iran mu gihugu kimwe. Iran yarashe muri ibi bihugu irasa ku birindiro bya Amerika. Bihugu bitandatu. Ubundi iyi irashe muri ibi bihugu bitandatu nkuko bivuze cyangwa mu bindi bishobora no kubirenza. Ubwo nagira ngo ngaruke ku kantu waruvuze ngo yongeye kurasa kuri leta z'ubumwe z'Abarabu, ariko ntabwo igikorwa remezo cya leta z'ubumwe z'Abarabu cyangiritse uretse ibikorwa remezo bya leta z'ubumwe za Amerika muri leta z'ubumwe z'Abarabu. Hari n'ibyangirika bya leta zunze ubumwe z'Abarabu. Kubera yuko impamvu Iran irasayo iravuga iti twebwe turasa aho ngaho ku birindiro ariko bishobora no kurasa n'ahandi buriya. Nabo bagasubiza, ariko icyo bari barumvikanye nuko tuzongera kugabanaho ibitero. Ariko urumva ko niba ntabwo wakumvikana ko tutazongera kurasana kandi uri kundasa turuki wawe, ntabwo byashoboka. Ariko n'ibitero bishobora no gukomeza kwiyongera kuko twarabibonye mu ntangiriro z'imirwano yigeze no kurasa mu bihugu 11 mu ijoro rimwe. Urabona ko rero hano Iran igifite ubushobozi bwo kurwana, kandi noneho n'ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati nabyo urabona ko bitararekura leta zunze ubumwe za Amerika kugira ngo bibe n'inzira yo kuba habaho ibiganiro no kugira impande zombi zihuriza, kubera ko n'ubundi bihugu bigerwaho n'ingaruka nyamukuru cyane ni biriya bihugu bisubizwamo ibitero na Iran. Kubera ko rukomeje kuri umuhora wa Hormuz n'ubundi umuhora wa Hormuz wo urafunze nkuko Iran yabitangaje. Kongera kuwufunga rero bikaba byatumye n'ibikomoka kuri petroli byongera kuzamuka, aho ku isoko mpuzamahanga akagunguru kageze ku madolari 79 kavuye kuri 70. Amadolari 9 bino bitero byabaye impera z'iki cyumweru byatumye hahita hazamuka amadolari 9 ku isoko mpuzamahanga, nkuko byatangajwe n'ibinyamakuru bitandukanye muri rusange. Akaba rero kandi no muri leta zunze ubumwe za Amerika hari umuntu twavuganaga kwa gatanu w'icyumweru gishize ambwira yuko muri leta zunze ubumwe za Amerika naho ibikomoka kuri petroli byazamutse muri ntara aherereyemo, aho yambwiye ko garo yari yageze ku madolari rwose yazamutseho, urumva ari 3.6 yazamutseho ibice 4. Ambwira n'amafaranga menshi, ati ugiye kureba mu mibare yanyerekaga ayo mafaranga kuntu ushobora kumva wenda ngo nuduce, ariko noneho wareba kuntu ibintu abushyize mu mibare, kuko yarambwiye ngo garo imwe yari yavuye ku madolari 3.6 n'ibice 4 ajya ku madolari 4. Urumva yazamutse amasenti 60. Nako masenti 60. Ambwira ko ayo masenti aba ari menshi, akavuga ati niba unywa full tank wenda ya garo 12, nuvuga ngo iri ya garo imwe iba ari nka litiro 3 n'ibice. Nicyo igipimo baguriraho, kuko twabonye hari n'ibihugu bapimira ku maritiro ahubwo 60 akaba ari cyo gipimo kibanze cyo kugura. Noneho akakubwira ati niba ugura garo wenda 12 wanyeshwaga ku madolari 30, ubwo azaba amadolari 40. Murabyumva? Noneho urumva na amafaranga menshi cyane kongeraho amadolari 10. Amadolari 10 ku gicuruzwa wajya kugura, niba ugiye kugura imodoka nakugiye kunywesha petroli cyangwa essence muri rusange, ukagenda none wishyuraga amadolari 30. Barakora iyo cyo gicuruzwa cyawe wajyaga ukugura, ariko wanyina none ukishyura amadolari 40. Ati ni menshi cyane uyatakaza buri munsi kuri gaze. Urumva ko buri kwezi ushobora gusanga amafaranga baba yiyongereye ari nka $500. Kandi urumva ngo ari muri leta zunze ubumwe za Amerika, kandi hari imbere y'ibi bitero. Hari imbere y'ibi bitero ko ngiye twabiganiraga kwa gatanu. Noneho wareba rero ibi byose biri kuba hari mu burasirazuba bwo hagati, ubona ko nanone Iran yafashe icyemezo cyo gufata urwitwazo rw'uko umuhora wa Hormuz ari wo ugomba kuba iturufu yo gukubita mu cyico cya leta zunze ubumwe za Amerika, kubera yuko mu gihe habaye akana kariko kose k'intambamye mu by'impande zombi zemeranyijeho, Iran iturufu ya mbere itikoresha no gufunga umuhora wa Hormuz. Amasezerano ya Amerika rero na Iran rwose asa nka yataye agaciro cyane kuva ku ya 17 Kamena kugeza uyu munsi ku ya 13, harabura iminsi 4 gusa ngo habe hashize ukwezi. Ariko urebye muri icyo gihe ibitero bimaze kuba,
umwuka w'intambara n'amagambo y'agasomborotso ubona yuko bigoye kubera ko aya masezerano kuva yasinywa rwose urabona yuko impande zombi zitigize zihagarara gutera kubera yuko ibi bitero ni ibya gatandatu muri icyo gihe kitageze ku kwezi. Ibitero ni ibya gatandatu mu gihe bitwa ko bari mu masezerano y'agahenge cyangwa se yo kumvikana kugira ngo bagere ku masezerano ya nyuma. Niba bamaze kuba ibitero bitandatu rero muri icyo gihe kitageze ku kwezi urumva ko no kuba wagirira icyizere aya masezerano bigoye kubera ko ibitero byinshi biri kwibasira uduce two hariya mu kigobe cy'aba Peresi by'umwihariko ari hafi y'umuhora wa Hormuz, aho Amerika ivuga ko ngo igamije kugabanya ubushobozi bw'ingabo za RGC za ngabo z'impinduramatwara za Iran ndetse n'igisirikare cya Iran, ariko Iran nayo ikavuga ko bitazayica intege, itazicara ubusa, ivuga ko urutoki rwose rwayo ruhora ruri kuki ku mbaritso. Iran ikaba ivuga ko rero ngo yagabye ibyo bitero ku bubiko n'ubundi bwa lisansi muri Jordania, urumva ko nanone bivuga ati naye nagenda mbakome mu nkokora, ndetse no ku kigo cyo gusana kajugujugu muri Bahrain, ndetse ikanangiza ibigega bya lisansi na systeme yindi yitwa Patriot no mu cyumweru gishize ari yayirasheho mu kwirinda ngo ibitero byo mu karere kirinda ya Patriot n'iyirinda ibitero byo mu kirere muri Kuwait. Ibyo byose rero ikaba yabirashe. Byongeye kandi ngo RGC nicyo gisirikare kindi mpinduramatwara ya Iran kikaba kivuga ko ngo umuhora wa Hormuz ugomba gukomeza gufunga mu gihe Iran ivuga ko amato abiri yagerageje kunyuramo yahise ahagarikwa n'ingabo zayo rwose. Batababwira ati ntabwo mwemerewe kunyura muri uyu muhora. Nuvuga ngo uyu muhora kano kanya wa Hormuz urafunze, kandi uko ukomeza gufungwa ni nako birakomeza kongera kujagaraza ubukungu bw'isi muri rusange. Iran reka bishimangira ko ngo ingingo ya 5 y'amasezerano y'imikoranire memorandum of understanding yasimwe kuri tariki twavuze haruguru ngo yemerera kugenzura urujya n'uruza rw'amato mpuzamahanga anyura mu muhora wa Hormuz. Ariko urumva ingingo Trump we yarayisinye ariko ntibashaka kuyumva kuko yisasinya amasezerano nyuma aravuga ati amasezerano twasinyanye rwose ngewe ntabwo nyemera muri rusange. Icyakora ariko aya masezerano asa n'adataye agaciro rwose, uvuga gutyo ntabwo yaba yibeshye kubera ko kuyubahiriza. Turavuga ibitero bitandatu mu gihe kitageze ku kwezi, turavuga ibindi byose byagiye biba ko twemera amasezerano wasinye. Kuvuga ko yataye agaciro ntabwo umuntu yaba yibeshye kubera ko ingingo ya mbere yavugaga ko impande zombi zitagomba kugabanaho ibitero, none turi kuvuga ibitero bya gatandatu. Ubwo urumva niba ari yo ngingo ya mbere yapfuye se ubwo izindi 13 zaba zikurikiyeho byo byaba bimaze bite. Ariko nanone ibyo byamaze no gusenyuka, naho ingingo ya 10 ikaravugaga gukorerwaho ibihano bya Iran, nyamara mu minsi mike ishize Amerika yongeye kuyifatira ibindi bihano byo kutagurisha petrol. Nose ubwo ngubwo urumva ibintu urabona hari ikizere twagirira by'amasezerano ya Islamabad memorandum of understanding yasinywe hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran. Ariko amasezerano nyamukuru buri ya Rex tuyabonera mu bikorwa ntabwo tuyabonera mu mpapuro nk'uko bino byose biba bigenda bivugwa kuko nka RGC ikabivuga ko rwose ngo igomba gushimangira inzira rukumbi yo kongera gufungura umuyoboro wa Hormuz ku rugendo rw'amato, ari uko igisirikare cya Amerika cyaba cyahagaritse ibikorwa cyita iby'ubushotoranye muri uriya muyoboro, kandi kikubaha ubusugire bw'ibihugu byo muri kiriya kigobe no ku nkombe za Hormuz. Uvuga ngo niyo nzira rukumbi, ni nko kuvuga ngo ubundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika twagakoze ibi ngibi ari uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika itakibarizwa hano kuko niyo dufata nk'umwanzi wacu muri rusange. Wabireba kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika impamvu yajyanyeyo hariya isa nk'itaragerwaho kubera yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nago zigomba kubonaho ubutamu hariya rwose kuri iriya muhora Hormuz, kuko ngira ngo petroli Iran ifite ubwabyo ibihugu byinshi ku isi birayikeneye. Ari naho Iran kandi ivuga ko ibitero yagiye igaba rwose kuri Himarsi muri Kuwait ari mu rwego rwo gukomeza guca intege Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kubera ko n'ibitero byakomeje no muri kino gitondo cy'uyu munsi. Mu gitondo cy'uyu munsi ibitero byakomeje muri bihugu bitandukanye. Ko Amerika yongeye kurasa kuri Iran, ibyo narindimo nayo yarasheho, ariko nayo itisubiza kugeza muri iki gitondo. Ari nawe yarashe no muri Kuwait, ikaba yavuze ko yibasiye ikigo cya gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirimo misile zirasa ku butaka
hanyuma rero Iran ikanavuga ko ngo ibyo bitero byatwitse ibisasu bibiri bya HIMARS, ibyo bita high mobility artillery rocket system, ndetse n'ububiko bwari bubitswemo misile nyinshi, ikavuga ko ngo byangiritse burundu. Ibi ngibi rero bikaba ari byo Iran iri kuvuga. Buriya Iran nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zitazitangaza 100% ibintu zarashe zikagenda zibara zirondora, ariko Iran makuru yahiba yarashe bira bihugu byinshi biyagira ibanga kubera yuko ubwabyo abari n'igikuba ku baturage no mu burasirazuba bwo hagati muri rusange. Ariko Iran nayo ntabwo iba yicaye ubusa, iba yagiye igasubiza kuko rega niba abantu bayigana ubutwari bagomba gutabarana. Ukabona yuko rero urebye ibi bitero bya Amerika uyu munsi iri kugaba muri ibyo bice bitandukanye, genda igaba muri majyepfo ya Iran, muri turiya duce twa Siriki, Jaska, Kuzestani, Kashem. Urabona yuko rero baravuga ko ari umuntu umwe wapfuye n'abandi benshi bagakomereka, ariko urumva ntabwo iyo mibare wajya kuvuga ngo ni umuntu umwe wapfuye abandi bagakomereka. Ukabona rero yuko Iran ibyiri gukora muri rusange ni ugusubiza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko nanone kuba impande zombi Alex zagira aho zizahuriza amasezerano koko tukayabona mu mpapuro no mu bikorwa, urabona ko bikigoranye. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora, gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izo arizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa, ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo, bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment, tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 0339. Ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa@iremetravel.rawa. Ubu twamaze kubibona twese, kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda ni iz'abamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100, naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka, kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba iza Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho, bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe, batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo i Gikondo mu mujyi wa Kigali ni Nyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 6054. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye. Ya biracyagoranye cyane ko umwuka w'intambara nyine hariya mu burasirazuba bwa hagati uracyatutumba. Nabonaga ibinyamakuru cyane cyane ibiro ntaramakuru by'abanya-Irani ari byo bavugaga ko Israel na Leta Zunze za Amerika bakomeje gukurura umwuka mubi mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati, bagiye gukurura ngo unumwiryane ngo kuko Israel ya isa naho yabigezeho kuko ngo yamaze kuzana muri Palestine
ngo nibyo iri kuzana muri Lebanon, ngo none ngo bashaka kuwuzana no muri Iran, ariko ngo bakomye kuri Iran ngo basanga ngo n'urutare, ni nko gukubita isuka ku rutare igahita ikugarukira. Iyi resistance ya Iran Clement kugeza kuri aya masaha ishobora kurwana amezi agiye gushira arane, iri kurwana idasubira inyuma kandi kubona iri committed. Ni resistance Iran n'ubushobozi bwayo bwa gisirikare cyangwa ifite irwanisha umutima. Reka intwaro ya mbere ya Iran ni ubumwe bw'abanya-Iran no gushyira hamwe kwa abaturage ba Iran. Warayibonye no mu mbwirwaruhame ameza bari abayobozi batandukanye ba Iran, iyo bashimira mbere na mbere bashimira abaturage n'igisirikare cyabo. Nuvuga ngo buriya bumwe bw'abanya-Iran yo gukumva yuko batagomba kuba ingaruzwa mu heto nka cya gihugu cya Iran, ruko ko hari mu baperisi bigize kuyobora ubwami imyaka myinshi ari ubwami. Nuvuga ngo ubwo bumwe bwabo bafite bakabwongeraho kandi no kuba bafite n'ubwo bushobozi bwa gisirikare ndetse no kugira ibyo bikoresho bigezweho muri rusange bibemerera kuba bahangana n'uwari we wese ku isi. Ariko intwaro ya mbere yuko gushyira hamwe muri rusange, kubera ko baravuga ngo bishyize hamwe nta kibananira muri rusange, ari nabyo Iran iheraho inavuga iti ntawe ushobora kudushinja kutubahiriza ibyo twasezeranyije cyangwa se ibyo twasezeranye. Akaba ari umuvugizi w'ububanyi n'amahanga wa Iran Ismail Baghei yavuze ko ngo igihugu cye cyubahirije ibyo kiyemeje muri ya masezerano twavugaga haruguru amaze kuba ingorabahizi, ndetse leta zunze ubumwe za Amerika cyangwa se urundi ruhande akaba ari rwo rwisha amasezerano, kuko ivuga ko ari urundi ruhande ariko na leta zunze ubumwe za Amerika. Mu magambo ye yagize ati nta muntu n'umwe ushobora gushinja Repubulika ya Kiyisilamu ko yishe cyangwa itubahirije amasezerano yayo. Urindi leta Iran ibyo dusaba twarabyubahirije, kandi urebye Iran n'ubundi isabwa bike muri ariya masezerano. Ubona ko ibintu Iran muri ariya masezerano rero mbona yaranahaga Iran avantage, kubera ko nayo yasabwaga bike ukurikije n'ibyo yari kuba yabonye. Akaba yakomeje avuga ko inshingano za buri ruhande zari zisobanutse neza kandi ko hari ibimenyetso bifatika bigaragaza ko Amerika ariyo yarenze ku ngingo zitandukanye z'ayo masezerano. Mu kanya twavuga ko yafashe ibihano nanone ikabifatira Iran. Yego. Twavuga ko yongeye kurenga ku busugire bwa Iran yangingo ya mbere. Twavuga ko itatanze y'amafaranga yafatiriwe ya Iran. Twavuga ko itafunguye za konti za Iran zafunzwe zifatiriwe mu mahanga. Uraza gusanga byanze bikunze muri Qatar. Yego. Uraza n'ibindi bihugu byinshi byo mu muryango n'umuryango w'Uburayi byagiye bigenda biyafatira. Uraza gusanga rero ibyo Iran isabwa muri aya masezerano ari bike ugereranyije n'ibyagasabwe leta zunze ubumwe za Amerika. Ati mu bihe byose inshingano zacu n'iz'urundi ruhande zari zizwi neza, kandi birashoboka kubigaragariza hifashishwa inyandiko n'ibimenyetso ko ari uruhande rundi rwishe ingingo zitandukanye z'amasezerano y'ubwumvikane rwitwaje impamvu zitandukanye. Mvanga rashinja leta zunze ubumwe za Amerika ko arizo zarenze ku masezerano, kandi urebye neza ubona ko impuzandengo nini yo kwica amasezerano yabazwa leta zunze ubumwe za Amerika. Nubwo Iran nayo itabura ibyibazwa byo kwica amasezerano, ariko byibuze ugiye kureba ngo nushyira ku mpuzandengo leta zunze ubumwe za Amerika ifite impuzandengo ya kangahe kwijana, Iran yafite kangahe kwijana mu kwica amasezerano. Wasanga leta zunze ubumwe za Amerika ariho birahengamira cyane mu kwica aya masezerano atarayubahirijwe, yakubiswe igihwerehereye. Tubona ko yamaze gupfa rwose nkuko bihagaze ubu ngubu. Nayo magambo yo kwitana abamwana hagati yo kwica amasezerano n'uyu wica amasezerano n'uyu wisha amasezerano nuko guhora abantu batungana intoki, ubwabyo bitabyerekana ko n'icyizere muri rusange cyo kuvuga ko aya masezerano yakubahirizwa gisa nkaho hafi ya ntacyo. No kuba muri uyu mwuka noneho n'urupfu rwa senateri rutari kuvugwaho rumwe, uyu musenateri wa leta zunze ubumwe za Amerika waranze kujya avugira na AFC 23 avuga ko ibibazo byo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bigomba gukemurwa binyuze mu biganiro bihuza AFC 23 n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Agiye bigarukaho mu njyabihe zitandukanye, ndetse yagiye asura n'akarere k'ibiyaga bigari. Hanyuma rero uyu musenateri nawe kuba yarapfuye bikaba bivugwa ko Iran ishobora kubifitemo akaboko, hakavugwa Uburusiya nanone kuko yapfuye amaze igihe gito avuye muri Ukraine. Haravugwa byinshi cyane, ariko nanone senateri Lindsey Graham wapfuye, Iran yavuze ko ubone nta n'umuntu Iran byagombye gucira ishati ko nta n'umuntu wari ukwiye no kumuririra mu banya-Iran miliyoni 90 z'abanya-Iran. Ni nko kubabwira ati se mu banya-Iran mwe ko twapfushije abayobozi benshi barenze 50 bakomeye kuruta n'uriya, kuko turavuga n'umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Ati none senateri
yapfa ari uwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika twebwe baratuririye nko kuvuga ati mureke abapfu bahambe abapfu babo. Ari naho rero mu gihe umwuka ukomeje kugenda w'intambara uzamuka hagati ya Iran, Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni naho rwose senateri yahise apfa mu gihe ibintu bitameze neza, kandi mu minsi ishize yari yamaze kwiyandikira ku mbuga nkoranyambaga ze avuga ko mu bantu bari ku rutonde rw'abo Iran itumbiriye kwica nawe ari muri radari. Noneho Trump ngo nawe ni uwa mbere. Radari, urebye ibyo Trump yatangaje mu mpera z'icyumweru gishize avuga ko mu gihe ngo Iran yagaba ibitero cyangwa se yakwivugana, mu gihe Iran yakwivugana Trump ngo kwaba ariko gusibanwa ku ikarita kwa Iran. Noneho ukibaza se, uravuga ngo uwo muntu waba wakurashaka kwica waba ugiye kumusiba ku ikarita gute? Kubera yuko Trump yavugaga ko ngo yaburiye Iran, ko urumva Trump yaburiye Iran ko Amerika yayirimbura burundu nihagira ugerageza kumwica. Ibi yari yabitangaje nyuma ya cyagihe nanone bwa mbere avuga ko rwose Iran ngo ari we muntu wa mbere ishaka kwivugana. Ariko urebye n'imvugo za Trump kuri iyi ngingo agaragara nk'umuntu ufite ubwoba, kuko aravuga ngo bayisiba ku ikarita. Ukibaza se umuntu wawe yakwivuganye wamusiba ku ikarita gute? Akaba rero yarabivuze na none mu mpera z'icyumweru gishize ku butumwa yashyize kuri rwa rubuga rwe rwa Truth Social, aho yavuze ko ngo misile zirenga 1000 ngo zamaze gutegurwa kandi zerekejwe kuri Iran, ndetse n'izindi bihumbi byinshi ngo ziriteguye, ngo kandi ziteguye ko zahita zikurikiraho mu gihe ubutegetsi bwa Iran bwagerageza kumugirira nabi cyangwa bakamwica. Ati misiri 1000 zamaze gutegurwa kandi zerekejwe kuri Repubulika ya Kiyisilamu ya Iran. Hari n'izindi bihumbi byinshi ziteguye guhita zikurikiraho mu gihe Iran n'ubutegetsi bwa Iran bwashyira mu bikorwa cyangwa bwagerageza gushyira mu bikorwa iterabwoba ryo kwivugana perezida uri ku butegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari wenge. Wakumva rero ayo magambo ukumva ko ari amagambo ari mu ubwoba, kandi yatangaje mu ncuro ebyiri zitandukanye mu cyumweru kimwe. Byanze bikunze hariya bafite amakuru, wenda banda nuko aza akanayatangaza kuko n'abandi baba bafite n'amakuru buriya muri by'intambara n'umwuka mubi, ariko ntibaze ngo babitangaze. Trump uko avuga byose rero urumva ko n'ubwoba bwabamo. Akaba yarongeyeho ko ngo yamaze gutanga amabwiriza ku ngabo za Amerika ngo ashimangira ko ziteguye kandi zifite ubushobozi kandi zishobora kurimbura no gusenya burundu ibice byose bya Iran mu gihe mu gihe cy'umwaka umwe gusa. Ariko urumva n'igihe byabamara mu gihe cy'umwaka umwe gusa, kandi ngo icyo gihe kikaba gishobora no kongerwa. Akaba ari amagambo rero yavugaga n'ubundi ubona yuko n'ubundi wabihuza bwoba afite kuba Senateri Graham yarari ku rutonde rw'abo Iran ivuga iti nawe diplomasi yawe uri umuntu w'umugome wagiye urangwa n'ibikorwa nk'ibi ngibi, nta munya Iran wakwiye kuba kuririra, kubera yuko nka Iran ibyo ivuga. Nka Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran yavuze ko ngo abaturage ba Iran nta mpamvu bafite yo kuririra cyangwa se kubabazwa n'urupfu rw'uyu musenateri wa Amerika, kuko ngo rw'umuntu ufite amahame ashingiye ku bushotoranyi no gutera ubwoba abandi. Ati abaturage bacu ntibazaririra umuntu wari ufite filozofiya ishingiye ku bugizi bwa nabi no gutera ubwoba. Bwa bugizi bwa nabi nibwo twise ubugome dutangira mu mwinjiro w'ikiganiro. Ati ubuzima bwe bwose bwaranzwe n'ubugome. Ibaze ngo ubuzima bwe bwose bwaranzwe n'ubugome. Anavuga ko kandi Graham yari umuntu urakara rwose. Urumva umuntu urakara vuba, kurakara vuba rero gatuma agira n'ibyo bikorwa bindi ngo bihutiyeho. Ibi yabivuze rero nyuma y'urupfu rwe. Bamwe mu binyamakuru na televiziyo bya Iran bagaragaje ko bishimiye urupfu rwa Graham mu biganiro byanyuze kuri radio na televiziyo mu gihugu cya Iran ku cyumweru. Bari guserebura bavuga ati wasanga ingi ari intangiriro. Bavuga ngo wasanga ari intangiriro, cyane ko n'umwe nyine mu bantu nabo batabyumvaga kimwe nabi Tehran. Tehran rero ntiyabura kujya mu byishimo, kuko nabo bagiye mu byishimo mu gihe Ayatollah Khamenei bumvaga ngo yapfuye. Ngo rero kumva ko nabo bajya mu byishimo ntabwo cyaba ari ikintu gishya. Ahubwo reka turebe kuki bavuga Donald Trump, Benjamin Netanyahu ntibamuvugeho. Rega buriya nibyane nkubwira barabizi ko Israel itagaye ibitero itari kumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Israel iba yishingikirije kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niyo mpamvu harasa Israel hakajya gusinya Amerika. Bavuze ngo Amerika ni umwanditsi w'umwandiko.
niyo mpamvu ubona nubwo Israel bajya bayishyiramo nayo nk'umwanzi mu kuyikoma, ariko umwanzi wa mbere wa Iran ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ntabwo umwanzi wa mbere wa Israel wa Iran ari Israel. Kubera yuko urebye umwuka uhari muri rusange no kuguterana amagambo no kuba Trump agenda atangaza ari amagambo ati ngiye umuntu wa mbere bafite muri radar no gushaka kunyica ati tuzabasiba ku ikarita, urabona ko n'umwuka nyine w'intambara ugihari kandi n'icyerekezo cyo kuvuga ngo yarangira burundu bitarakunda mu gihe nta ruhande twari twabona ruyamanika amaboko mu rwego rwa gisirikare. Turi kugana ku musozo, niki twavuga ko iyi ntambara imaze kwangiza ku mpande zombi? Bimaze kwangirika rega ni byinshi, ubukungu ku mpande zombi bwarahungabanye, amamiliyari amaze kugenda y'amadolari ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu minsi ishize babaruraga miliyari ziri muri 300 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze kugenda nk'igihombo kiriya ntambara. Iran nayo ibyimaze guhomba ni byinshi. Ubwo ngubwo tuvuze amafaranga ntabwo twakwirengagiza abantu bamaze gupfa muri Iran, abaturage, ibikorwa remezo bya Iran bimaze kwangirika, abasirikare barapfa buriya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika abasirikare barapfa. Twavuze abasirikare bavanywe mu kazi muri systeme y'abakiri active kandi batarabaye ba retired. Urumva byanze bikunze impande zombi ziri guhomba, kandi noneho si impande zombi gusa kuko n'isi muri rusange nayo iri guhombera muri iyi ntambara mu burasirazuba bwo hagati, kuko mu minsi iri imbere uzumva twatangiye kuvuga inzara, kubera yuko n'ibifumbire ikoreshwa hirya no hino ku isi 1/3 ifumbire mvaruganda inyuzwa mu muhora wa Hormuz ku byambu bitandukanye byo muri Amuhora, kuko ibyambu biri hara muri Amuhora ntago ari ibyambu biva muri Iran gusa, ni icyambu gihuriraho ibihugu byinshi byo mu kigobe hariya. None hibaza ibyo n'ibindi bicuruzwa bindi binyuzwa muri Amuhora. Niba tuvuga ngo si yo fumbire itari kunyuramo, ubwo abahinzi niduhinga bizagenda biti? Kandi ufite ibiro 3 kiro kimwe kiba cyanyuze muri Amuhora wa Hormuz. Niba wari guhinga rero se ugahinga ibiro 3 ntubibone, cyangwa se ikiciro cyazamuka ko yarazamutse, ushobora kuba wagabanya ingano y'ugura kubera ubushobozi ufite, n'umusaruro rero bizagira ingaruka ku musaruro. Niba turi kuvuga bino bikomoka kuri peteroli, byibuze baravuga ngo bagiye mu gahenge bigahita bimanuka byari bigeze kuri 70 aho byari biri mbere ya tariki 28 mu mezi anashize n'igice 28 z'ukwezi kwa kabiri. Ariko ubu ngubu turi kuvuga yuko ibitero byabaye umunsi umwe ku cyumweru agahita bizamuka amadolari 9 bikagera kuri 79. Urumva ko no mu rusange ntabwo ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Irani na biriya bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati ifatanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri guhombera muri iyi ntambara gusa, ahubwo n'isi muri rusange iri kuba inzira karengane y'ibi bifi binini aho biri kurwanira, cyangwa se zino nzovu ziri kurwanira aho zirwaniye ibyatsi akaba ari byo biri kuhababarira. Primo reka gushimire. Urakoze cyane. Reka mbashimire namwe mwese mwana mukurikiye Primo Media Rwanda, mbabwira ko ibiganiro kuri urubuga rakagaruka. Ciao ciao. Mwiriwe boss. Mwiriwe. Nitwa Karangwa, ndi umukomisiyoneri hano muri quartier. Karangwa biteze? Ni byiza ni byiza. Nakomeje kubabona mutembera hano, mwaba mushaka ikibanza cyo kugura, inzu yo kugura cyangwa gukodesha. Ari byo ufite se? Yego ndabifite hano, waza nkakwereka. Dore hano hari inzu, niriya ni inzu, ariko hariya hari kibanza na hararugore ikibanza gifite metero kare 380. Kompo naho uri kunyereka mu manegeka, urabona hano hatura ngewe. Deka gusiragizwa n'abakubeshya ko bafite imitungo igurishwa. Deka nkurangire B Consultant Limited niyo yonyine gufasha kugura, kugurisha no gukodesha inzu, ibibanza, gupima no gukata ibibanza, gupima ubukomere bwa beton, gukora plaza amazu n'inyigo z'imishinga itandukanye, kubaka inzu, finissage. B Consultant kandi nakugezeho ibikoresho by'ubwubatsi, tukanagufasha gushaka ibyangombwa by'ubutaka na autorisation de bâtir. Akarusho muri B Consultant tubafitiye ibibanza mu masite atandukanye bifite autobatir, ugahita utangira umushinga wawe kubaka ako kanya. Abari muri diaspora namwe mwatwoherereza plaza inzu mukeneye cyangwa tukazibakorera, ubundi mukaza mutaha inzu zanyu. Abagana B Consultant Limited muri iyi minsi bakeneye imbata z'amazu no kubashakira ibyangombwa byo kubaka, izo serivisi zombi twazigabanyijeho 40%. Gana B Consultant mudushinga imishinga yanyu, ubundi muzadushimira nyuma. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0784 cyangwa mukatwandikira kuri email bconsultant23@gmail.com. Ku mbuga nkoranyambaga zacu zose nka YouTube, X, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, hose ni B Consultant Limited. B Consultant dukorera mu mujyi wa Kigali ahitwa Norvege. Dukora n'ubunyamwuga n'ubunyangamugayo.